Билгинчи кускай беремете күнү 2 час өрү боларын курдук биһига радиобыт ахага сепире бу кемге күйө кыранга бу хепирге холбонор. Онун үтүө күнүнен ыдыктабылар стячилер бит онна көрөчүлөр бит. Бу күннерге республика педагогическая общественнагар өссө бир умнулубат түгени биһиге бүгүн ахага сепирге сехили кепсех битин багарабыт. Бу орто дойдуга бэйдин кенниттен үтүкенне агытчаты үйөретен төрү түгеһе итенне айылганы кытта ытчаты ситимнен наукага сирдәбит үтүкенне кеһи Саха Республикатын үрәгәритин туйгуна сүрбе бирис үйә бастың учутала. Игор Кычкин атынан мәңе хаңалас улуухун матта орто сколатын биологияга учутала ытыктабыллах Пелагея Гуровна Габышева туһунан сехили бүгүнгү бириге кепсетех бит. Онун бүгүн биһиге ага сепир битигер кенени кытта бирге үлелен аспыт учуталлары үреппит оголорун үрнәчилерин итенне жекергеттен кытта кепсех бит. Бастыгы түһмәккә Пелагея Гуровнан кытта үлелен аспыт бир иделехтере. Бүгүн биһиге студия битигер Антонина Тимофеевна Находкина, Егор Дмитриевич Кычкин атынан матта орто сколатын директоры Үрәгәри туйгуна. Здравлар. Итенне биһиге студия битигер Мария Гавриловна Павлова үрәк чагагар директоры холбиячы Үрәгәри туйгуна үрнәчите бириделәге. Здравлар. Үтө күнүнен онна Марьяна Симоновна Чинянова бу биһиге бүгүн биһи кепсетер Пелагея Гуровна Габышева кене улахан проегын салгабыт учутал кене сөйөрнәчите итенне бочоттах бу арсы үрәктәһен бочоттах үләһете үрәгәри туйгуна нехлек бочоттах гражданина. Здравлар. Улан көрдөккө Пелагея Гуровна жогонологу олоран аспыт кене билеген төһәдә биһи кеккебитегер хоонихин бу педагогическое общество наска болуун нехилегер улуска наука айдытыгар экология вопростаргар бейтин клатын жонну киллер бикки. Жоччолорго ите кассыллах катей кини биолог учутал быгытынан үлетин эһиге сколаатыгар кайдак саглабытай. Егор Кычкин атынан матта орто сколатын отон үтү камсагыннара саңа сүрәннәре бу Пелагея Гуровна кытта ыкса хебестәхтер. Кини бу төрөбү дойдудугар, үскәби дойдудугар маттатын сколатыгар тынча тоғы сүйіс әттуан саллаққа биология, химия учуталынан үлетін сағалабыта, онна чордан сыл ордук үлеләбіті. Онну гүлеләбите битти. Онна үлелән. Жити биолог быһытынан кини отчолорго ханан көрдө хоттон үйретиге, етиге, саңа неманологка килдериге новатор учутал быһытынан цыналаммыт ки. Кайдагытай кини үйретер кабинета боллун, кини бу саңа технологиялары баһалаан үлеләбите. Та кинене биһи осколабыт кырдык учутал новатор бир бастың бэйбит иннибитигер уктар дурда какка уктар учталбып боллага ди. Онон кини бу маттатын осколатын хамай ологор үледер камнагар хамай сүрүн солтата эте ден эте канада. Кини үлелерин тухары бу тон инникелек саганы киллерерге бейдин сайыннаран хүддәк тахырлактык үлеләбит боллага ди бастың учутал новатор. Кини тон бихес колабытыгар каннык багарар саңа сүрәннәр, саңа инновация идеялара барыты бу Пелагея Гуровна аспат. Айта, кини тахук аспат эте барыты кини иһинен, кини халайытнан барар эте ден тухулан эте бит. Онуттан кини билгенелен көрдөккө Мария Гавриловна учутал быһытынан же бу бәдин бирдеметин чагылкайдык диринни көретиге араха эһиге холобур булбут булуктах. Onu pavladı. Bihi min hastılar bu mattar orta oskotan bastığı bu pusniklara bit. Bihi orta klaska takkar bıtıgar orta kini biyologiyani öğretpide. Kini samay oton tuğa oçuta kıpkarakay oğullar kabinetitten olağı indirehirge bit. Kini kabinete örü биһи үрнер кемитигер она лелир кемер үс осколага каятак битти үренни битсеп но кабинета олог
ураты. Эйгени терьер ден онна биология курдук предмет оттон лабораториялак каяндагыны лабораториялак оны теңе айылкаттон бетеме жон лаборатория боллага ди. Оны баратын чөпкө оттон өйдөн бу кабинета лого хобайда. Нахасындар тибит манна элбек лабораторный үлелер бараллар эте, кабинет ihe бүтүннү арас көрүң сибекки эте, чучулалар баалар эте, онна уроктары мен хан трехне болачылар, кини ого индивидуальный подход тени хеп, табар эте диякка, онна эйгени терьереттен бидестере пришкольный участок парте бихека, Кракый хоос территория. Хеп, ол гынан баран онны туох суға этейден. Хеп, билигин республикаттан бу кенеки хылларга арбугугин үннері биттемит табатсап хетиминен тарқандар. Хонун тарқандар ди. Биһиге чуларга гонысылардака биһи пришкольный участок бытыгар арбуз бар болар эте. Хеп, оғырсутта диен помидора, диен арас көрүң барда үннерете онна оғылар онна участоктардақпыт. Онна чинчиер үлени ытабыт. Оннаттан күн бу үлетимигинен урожай тоққа кытталлар кыттабыт республикага бастан районгон тон республикага кычкина Лариса маннык республикага бастан артыкка хадыбыта. Оннаттан бу кенеки эйге экологический лагерден болбута. Же. Итинтен кини сагалан ого бете тутан кабан көрөн үйретер кыгын. Ити улук кырхастан барыктаактен Марьяна Семеновна эйге чуталгы төссө бу уян осколан электен биреге сагалабыт. Оны улукка келер биткеген. Ити же туак биреге. Ити проекты бола бихи жетса тоғылырын, бүтін хелек олықтақтырын, оскола өрнәтчілерін барытын айылға сығырын бүкілгеческе қайынсқанын, айылғаны қырыстан, кенеқі чүгейін орын, әлбәқ үнәйіні лордын, проект оңырын ұттын, нәхілек бітерілі әппіт. Оныттын бихи оскола бұт оғылыр гөр қолыбыр жетсаттан бәлемнә оғылыр дейелер бұ. Айылға тоқ тұғалағын, кенеқі тоқ кихи тугун яка Кырасагыттан үгеске үйрөтен диелер. Же чакчы үлетегер олуз бириниле онна үтчаты тинник уяр ханаттан тагыстага ди. Отчолорго сөй бу Япония телерадио компания тыттан эхекке келеннер кини үлетен көрөнистен Кино орбит кемнер бары бит. Ол кеме өйдүгүт. Өйдөн бола. Ону уже лехет бу кылыбра мен уже лехеппин директоры итерлага холбуячыбын. Онда эйге лагыр бит эти. Бастан улусный эте палаточный лагыр ден. Манна улустан элбек оготтон 3 сезону мелди. Оголороттан ханьятар үйрөтөр бит. Институт прикладной экологии Севера Тух иентен тақсаннар бу научный сотрудниктер олар бутун арас кайыскаларынан үйрөтеллерите. Ити кемнергеттен тух шаг будущее иннике карды Владимир Петрович Ларионов атынан иннике карды хаңарды терилленер болдага ди. Көрөнө ончогуну кытыннарар. Ончогуну кытыннарар ону билген учутал болан хаджан бихике колобара 1-2 гону белемнерге бириме багата барар. Оны кини кайда канник клахан хет обусталро сайынгы үлелерин тохтабыт чинчи биттерин де сурукка тихер кемнере. Онно итинник чинчирүлени ыытарын интерьерге дактыра ди. Ол ихен болланы бу же Японияттан ученыйдар келендер. Ирбеттен үйрөп биттер. Жүктебит, итичера хирттен. Же оны билген биһиги күйга кыраңы көрөк бүт, отчолорга те матта орто сколатыгар эйге ден бу Пелагея Егоровна Габушева терейбит сайыңылагыргар Япония ученыйдара, оноттон теле радиоакадемиятын бу журналисттар келен оңор биткенелер же бу экраны көрөбүт. Бу Пелагея Егоровна бейте. Ите кассылларга булай. Тоғын сылдар хағылныта боллаға де. Же хегети бәғат лағарга жыбыт оғылар күл ден, үнәйі ден составын үйретергетін өйдүргіт бұлы. Же бу итini көрі кепсек қайын әрі. Қайдық үйретер етей?
тугунан кайыскаларынан арарар. Хеп колобра лесоведение ден. Бу например, лагарга чөбө бес ого барды. Онтон беһе боллагана тыны үйрәтер. Беһе боллагана алас сырын бырын үнәйләрен үйрәтер. Беһе көлүн үйрәтер. Беһе көлүн кытытын үнәйләрен үнен көйүрүн үйрәтер. Бес ого токолора бу чычактарын, көтөрүн сүйләрен үйрәтер. Жети сагалаһын билгене хеха Антонина Тимофеевна барду бу осколага тигер. Ата булагыр 16 хылтан сагалан билгин даганы булагыр эгге лагыр үлели турар. Оннаттан бу агай хылларга кине дневной лагыр болан үлелебите. Манна бейка сыстан бербиттере УСУФУ ИЕН, Институт естественных наук практиканнара бейттон бәһесыл бутын бу ИЕНнар кыта докордаһын үлелибит. Онна научный руководитель бит Родион Павлович Сафронов, доцент. Ота кини халайытынан бирин бу тан практиканнар эме бу эгелагыр бутер келен үлелилер. Билигин ханан көрдөк көтнө Марьяна Семеновна отчолорга жете кини лагаргар хыджан, кинити саглабыт бир егин улукка киллере хыджаржон тугу белетеңете. Өссө отчолорго олус сөпкө белетебитти бу төрү түгеһе айылганы кытар. Да, төрү түгеһи айылганы кытта ого красахаттан билектен. Кини сөти үлетин агон сетте халтан базаглабыт. Эрде бит. Эрде хаглабыт олох. Онна буланы класска бу Мария Гаврилевналах орта звенога верне хартактарына бул иделек чонору ыңгран агалан колубут. Мен агам булчут этечиня Семенович. Ол онно келен агам кинерге кружок үтерди. Именно манны ковах макетинлар, онно ол онно туранере бул турга Бурабыланы билһиннерер, канны кемге бултуру билһиннерер, айылга кайтаксы жерин бартын билһиннерер. Отон курдук ара селбах тахымна гүлени тади билги горамна. Кыржыгонна ити төрү түгеһе кыттоттон тыл сөргөтүллү теми бар боллага ди. Ол туак тен тылы колобур билеген бу кура тоголары билеллери устук оттон эн агаң ити Семен Чинянов булчут ки үйреттен такаян астага хан. Оголар онан бары билген кини хүрдән дем билеллер. Оны бу пилгей көрөмдө сүрдәк сөптәк түгөйдән бу ого красахаттан эпетнехиңерер, билиниңерер, оны сатабылың эддәнди. Онны гебит. Жоттон төрөппиттери кеттүләгә түгә тиңете. Кайда үлеләһәте эн келәргәр бу көлели җире булыды Антонина Тимофеевна. Хатта мен 2-нче төккә үлелигә битен басколага пилгей горамна хамайды үлетен үгенегәр әтә, пилгей горамна тула бары мустан кини халайытынан оттон бу эйге лагыр болдун, осколабыт очоттон уже экологический кайыскынан үлели турар эте хеп. Онан буллагана маннаттан учуталлар, төрөппиттер бары сыстан үлелер буллади. Он эти кабинеттен эметтелер кабинеттен оройонга биллер бастын кабинет эте. Бу кабинет ихинен тон дабан ден үсө научный обществолар бу общество ихинен бу науканан чинчиер үйренетчилер, учталар бары хыстан берелер эте, оны тети научный агылырга, конференцияларга, этейнике хардыларга, всероссийская, международный агылырга, хүддәг албәк сетихиләк, бахам сетихиләк общество болар эте. Ман, оны неден туран оттан Пелагея Горовна наха манагагранна ки, наха кең эйгеләк, кини бары өттүнен, барытын қабан, үлелерете, наукады өттүнен, эти үтүү gösteреди келлерен туран, кабинета тон хүддәк, білгенде үлели турар кабинета, кини кабинетін үсе этен эбен берер боллаққа, 95 юбилейгар, осколабытығар кини атын, биология кабинетін атын иңер биппит. Онын кенятын үйетити боллага ди. Биге агаяк мүнөтеннен бу өссө бир төкеннәг учуталы Евдокия Николаевна Захарованы кытта бу эфирге колбонуктакпыт. Онон же истен болгон олору кайын отчолорго Евдокия Николаевна Захарова осколага бу үрәкчаһан себидисебит боллагына тонжа учутал кеге Пелагея Горовна Габышева кайда хүлеләбитин кинеме бир бастың кихи колобур быһытнан кепсиен хөп. Үтө күнүнен истебит Евдокия Николаевна баргын, драба. Драба, Евдокия Николаевна, жочолорго эһиги үлеләбит кемнититтен Пелагея Горовна учутал быһытнан канны качестволаргар токтуң эте, эйгин ордук тух сөктөрөр эте кинүлетигер. Пелагея Горовна
учутал быһытыңан өрүү бәйетин идетин үрдетинере. Ол курду Красноярскайга профессор Деченко курсугар баран кусуға юренен келбиппит. Оны олар олус сәбіләбіттере кәлін студенты да жалдарыгар ол олус надалақ дебиттерем. Жекене учутал быһытынан оголор кытта үлелир ниматыгар туга тияккени бахалыстав деке Николаевна. Туак ордук ураты немалагатей үйретиге. Евдокия Николаевна? Ага. Хаңарабында? Бахалыста хаңар. Ага. Ол курдук кене арас программалары суруяра та колобра экология программатын первый класстан түрдүскадылы Халдеев Мария Петровналын онтон Пелагея Горамна бәхес класстан хеттес класскадылы экология программатын суруйбутан. Там мен завштуркенмер школа профильный юрека экспериментальный площадка болбута. Онно директор Иннокентий Иннокентьевич, руководитель Антонина Анатольевна эте. Же бие кайып деген Николаевна мактанабыт ити курдук берт кылгас кемне олкунан баран кини үлелир ити нематын чөпчөп беккере яха мактанабыт. Итинтен хултан эге же үрнәтчиләре билеген кини тояган катаран бәгыт ити скулага үлели хичагат. Туакка болгом тогун туаяганы тугу өрдүк сөгөн керексен кини туанын этеңедей үлелир нематыгар. Үлехет болан келер бер Пелагея Горна забушете. Оннан кини өрүү качество. Өрөк качествотын үрдетебит билген. Туппута барда качество. Оннугу хөбүл үрете. Хөп тоғара маннык кракай идега сеген бар болдаган олук техар дере бартын терди. Олук барта качестволакты. Колобра ити чинчиер үле болдун, реферат болдун, доклад болдун, оголор кене болдун жи. Олук до конца досконально вообще туга барта бар. Чинчиер теген барта бар гына. Лагырын үлетеме онну каяннагына бардакпыны местелер дебит 2-нчы жылдагы республикага кес месте болбут 2-нчы төккө онна 2-нчы хеттага басты жопут бу сайынгы сынялаңы тери Чакчы кени бу үлега беренитин тоғыта. Үлега беренити. Жочолорго те кыһыннары хеги арасады үйнерен гидропону ногор эти сүйө алыгын белемнен. Ол кемнерген ақтан астаққына Мария Семеновна. Үлеға өреп бітебітті бір өттінен. Bir öttün laga öğreten ondan kini bir yakın nastavnik bugünden. Bir kini oğurdak bititten gören bu kini ütüyor kolaburgar üydilen takıbıt oğulur but. Canlar but vallahi cevliyin oje. Onna vallahi kini gören bir kini kurduk bililak boluk butun bağarabıt. Kini kurduk sportsmenka boluk butun bağarabıt. Onna da toqa barıtıyar kolabur bihin heliyek biter ambastan oğuruotu kimde loppat ete. Onu te именно пришкольный участоктан сагалан кине каз бидигалга огрот ыхар ниманы үйрөтен жондар онтонла теплиселенер болбуттара огрот ыхар болбуттара бехеттон эми онно хуйулламыт эти сайынгы пришкольный лагырын халбак үтүөнү оннан халбак сатабылы бербит. Көр өйдү Мария Семеновна. Онна үлелир оголор огроттарын били сайылыгынан олар болдаган жечолорго Кулго сүгөн барандар бээлери сайылыгы кериеннер атыдылдар дяңылар. Жөдө котта булуга мекардыйды. Жети курдук кене кихи түкенягу чутал атын үйетитиге кини үлетен таргатыга оскола каннык туах проекттагы. Пелагея Горовнатон кини атын ататан тураммыт. Кинеттон бу сүдү улахан үлете бихес колабдан статуын үддеппики олади. Олен бии кине атын аттатабыт, билигинде кине үлетин халгыбыт, бияс колот билигин 6 сыла агроэкологический кайысканан үлелир. Онна бу хеттон 5 сагар. Быйыл тон кине атын үйтетери биге 2 жыл бола гавшеское чтение ытабыт. НПК ытабыт. Онан бу комуруник 6 төгүл сборник таксан, пособие таксан
Белек уннубут. Тухалаах болла. Же ити туһунан салгы Пелагея Горовна Габышева айылганы кытта четимигер наукага хастыгар келер түймеккан сихили кепсех бит бихин кытта бирге болуң. Аласкарен тидерик олордубут боллаққына ағая қылынан кені көк чәлей сәбірдіқтарин көрер. Бу келер итчакка үтіөкен қолыбыр ән аққын аттатар үтіөкеннәр жарык. Итенник үйеләк үлені өрі тұтан сақа көйен айылғаны кітті хетімнен, үтчаты төріт сірі таптырға айылғаны өрі тұтарға ұхуйбұд. Үтіөкеннәк ұчутал Пелагея Горовна Габышева бары болар бүкінлерге хетті оған бес сағын толу қайты. Кені опсыстыбанник эколог бұғытынан республикаға оңырбұд кылата олу сулахан. Бұ сақа хергер айылға экология итенне сири оту чөлөгөр түһериге бир бастыгынан отчолорга кылатын келер бит үтөкеннәк кеһи. Бүгүн бу түймәккә биһиге Пелагея Горовна Габышеваны кытта айылга сетимигер наука игетигер бирге үлеләбит, алтыспыт үтөкеннәк жонуңгран олоробут студия битигер Прасковья Алексеевна Гоголева биология наукатын доцена гражданская келбенинин беле кахайна дараба. Анна Кентьевна Сергучева республика тюлях учутала, Иннокентий Геннадьев атынан Кара спорт осколатын биология учутала. Дараба. Онна Анна Романовна Халдеева нефть газ институтун наукага үлехете Арктика осколатын химия учутала. Дараба. Өтөгүннен. Онна Пелагея Горовна Габышева юрнячте болаган. Жем отчолорго Прасковья Алексеевна эһиги отчетогу саха Государственный университетигер Пелагея Горовна кытта теңге алтыгын оттан ара-бара үйренми жон булоккут. Кайда гатей үлетинже бу наукага эги сыстан элбек бу экспедицияга хүджан наукөлөһөтө болбуккут. Кини боллаган отчолортон багалаагате оларын итти багатын үрнәтчилергер, нехилегер экологияны сайыннарыга урбут дебит. Жоннук кені кинини балаха барақсан ден аттыбыт. Пелагея бехигеттен отын кыратык балыс. Олихин боллағына отчолорга бехиги геоботаника лабораторията ден қоздығы бар ден саңа арылламыт кону севич конанап бехеха үшуй таланна оголору сүрақтақ білестақ кайар қотор экспедиция хаджы қайла оголору мұньяна қалар еті. Ол оголор бұтын күтті бе экспедиция хаджан кендері оққа Москва беретен. Бұл балаға нұтоға барақсан жетаққанда беге биолог болан кені беге оппытын маспытын аттырға қанырға олған көмелек кехеті. Экспедицияға. Олығын балағына нар кеніне мен енек дейбітті. Балаға күттат бұхар, оны условно да аттық бұтын сөп. Оны ол экспедиция көмерігін рас барта болар. Хөп, оны кені болағына білі бәті әрдеттен наға спортсменка, наға бәтін көнір кехе, волейболистка, қайын харджа тұнық мүннек. Олығын балағына экспедиция олығын олық әндәппәкі чөйдік сұджыбыды. Же итинне ылбыт билите сатабыла кене бу биолог учутал бұғытнан аймылақты көлелерігер тирек урбыта. Же биргі өләбі кейі бұғытнан Анна Кентьевна ол кемнер ханан ылыққа. Әнеме бәң биология учуталағын. Мен Пелагея Горовнаны кытта бу мая гимназиятыгер үлелер кемнер бер элбақтал тыспыт, биргі өлелеспет, чугастық санахар жөгеті балабын. Оттаманна темете Пелагея Горовна бу айылғаны наука түттен үйретейми. Оғылар бу бейлері лейлеріне тақтарынан тұтан научнай ченчерлені ұтылырғар. Амбастан базаны орбута. Олата полигоннар, базалар деті нөтчалай дебет. Онна ити класстан экологическая ыллык, ити кепсебит пришкольный участок, ити отоннох мастер сеперектер питомниктара, ити бу алас, көл, тыа, угытыта. Ити барата комплексно үлелеммит базы бар болан онна научный эксперименттер, опыттар ытылы быттыра. Бука ити эксперименттерге, ити көрүүгө, чинчиге, энеме Анна Романовна кыттыбыт болуктахын осколага хаджан. Кайдага тейже
Тугу ордук өреппиккен, чинчибиккен, тугу соқпиккін ол кемнерге кепсеті әргер. Отон бихи бу жигинен бастыкы хардыылар наукага да хеттес класстан хагалымыттара меха. Отчаларга бихиги боллагана бу сыл нақсын инникие харды конференцияга Пелагея Горовна салаячылах кыттыр этибит. Оны те этен аспыттарын курдук сайын экологический гелаарга хыджаммыт бу материаллар бутун хомьяммыт юрах камигер бу тохтарга научный үлө суруяммыт тоха конференция кыттыр этибит. Оны каматточаларга мен хананды көрбөтетин бу меха бастык наука бастыгы хардыларым ден. Оны оттон школаны битердах бине бу маннык бидан калы дихерин эретим. Чинчер үлен жарыктаны конференция кытты. Онукам билигин боллагана бу чинчер үле арас тахамна конференцияларга кытты меха үлен сүрүнчага болыжар. Онон бу Пелагея Горовнага улахан макталбын тердебин бу меха наука бастыгы хардылары оңор бутун ихин улахан калатын киллер битинин. Прасковья Алексеевна эн билигин даганы бу научно-практическая конференцияга эксперт быгытнан үлелиген. Же билинги кеми онно чотогу Пелагея Горовна сагалабыт кемин теңнен көрөр бит боллакка. Тугу бели теңете үрнәтчилер аяр чинчер үлелеригер кини үлетин кыттетимне. Нады тоғастақ бу проху бердин дияққа. Бу анны кен тибинелек курдук Сергучева Россия төлә учутала. Хеп бу Ольга Рожкова, этим Миронова. Этилер гремигнер кемнерегер хеп, онырыкта галбага үчгө үлелери касты мехыл чинчибит үлелерин оголар агалалар эте хеп. Жигнак научный методиканан олокток барын бартын үчөйдөн орот. Эти Рожкова Ольга Юрьевна ахары эмеш ойдугулелир, ол кини бу учуталларга бу кубраларга ремей верак. Аны бе Валентина Никентьевна Дмитриева бит. Төлө галпак кини веретте, ол эйгал акырын кини туакка маттага хагалабыты. Онны того бары маттага тиебит дия. Маттага боллагана аны Колобре институт прикладной экологии Севера деннахта. Улахан Саванов академик, доктора наук тебелеген кемнах Григорий Николаевич, Миронова Светлана Ивановна самая бодругата. Ол бодругата бар болан, жөгата бар болан, бу маттага кинелер эме полигон оңыстыбытта. Учуонайдары кытары. Олық учуонайдары кытта. Учуойдык бессен, көрсен, кендер консультацияларын ылан, ол хин күнүлеті тахарылағады. Онны кәбітті? Оты білінгелер бұлла бір күнне өлелерінен сұрақтыр кәлелер. Ол оны бі хөвілі әбәппі, конечно. Әбәтер бұлланы білі әтерге дейері отксерит и вставить тебе курдук болалар, ол он туктырын беме беләбәп. Onun бәяләре сыйдан бу этенник улахан учуталлар салайыларынан учунайдар салайыларынан консультацияларынан хөҗҗе бу тоголар үлеләре будан тахарыла. Буанны некентивне оголары холобра Австралия тие жыбыттыр. Аны кенченче кайда кайтay. Теңге хеге Пелагея Горовналын сүбеләһәр, саңа нюманы токуйдур, наукага хыстыр үләгәтен бирге токуйдур, оңорар кемнет же отчыларга те боллага ди. Ол кемнерге тон бу ону научный чинчерулага методикалары үйрәтти, онны литератураны болу, бу чонайдары кытта көрсүһү. Онны Пелагея Горовна бу республиканская конференция тахымна, улус тахымна, то бар эдер биологтары бехигини барытын муньян. Жобу барытын көддөрөн, методикатын көддөрөн, дөссө маннык институтка бараңыт, маннык кафе тоха лаборатория кыттын, сыджың, бехи жомут, бехи маннулели хиджабыттен бартын сүбелен көддөрөн, опытына атастаспыта. Ол бир үтүе түмүген Колубурга хаджар билеген Анна Армановна Халдеева бүгін бей студия бітейджіта жа кенете наукаға әйгін сығыр бұд кемиттен әлбәқ кемасты. Білген бәң наука лөхеті кей бұғытнан, химия учталын бұғытнан туғы белейтігіне. Кене ордук қаннық качестваға наукаға сығыран туғы болған тоғылары бітей. Бұ чинчиер үліға туқ ден әтеретей. Қайдақ кей бұ наукаға сыстары бітей. Кандидат, доктор болын хөбі, Анна. Отын бұ
чинчитен тон бетин премьергар көрдөрөн да бетин кытта теңге жан бу чинчиер үле хайдак барыктагын быхаран көннөрөн бу теңге бихини кытта материал хомойсан бу арастыгына конференцияга жоннор хайдак үлелилерин көрдөрөн да Тулур жулур надатын этере болу. Наукага нук боллага чинчиер угунуге. Атын бу чинчер үле сразу тохтак түмүктак болбат да. Онон касыл айы бу эбен сабан тобугуннаран да хайыкканада. Тупсаран ихер. Же Пресковелективна букате кинелагыргар элбекте хеджибыт, булуктакыт, үлелерин, оголорун сыналабыт булуктакыт. Же шуй лагырдагаты шуйды гулелирете олин даганы колоброк бу экологический верехтен денге бир самы тумус туттар кебетете балла. Аны балланы туактан өссөрдүк сагалабыты мен билген самы эме тумус туттан капсаны мете жетин тахыгар болбут бахар онун бардын кеттер битеди. Ол оннор саңа тугу тыынолоттот бута ол он тугатыгар научный үлі болғаны ұйттаран олахан кытта наука кандидата болбыта деп. Онтан ол сабынып қолыбыра академик көлер болла. Бұн үшөйдік науканнан жарықтанар кехіне мен бәтін наукаға өлелі дейретім дейін. Кені оны әлбақ материаллаға үшөй еті дейін. Оны күлен кәбехереті бұл күйімді кандидат болбута бехис ылга ологолахан сетихи де. Оннук үлетин түмүгө боллага де. Аны бетети мотоцикл үртүгөр олорон туак бар турпаны тиен ден Селестин туктун бүтүнүтүн теңге олорун кытта олордар кемнере бары битти. Жети сатабылын көр. Биолог учуталлар бары оннук болбатактара болу Анна Никентьевна. Тон туактык койбой. Кине уникальныки. Ити. Хепте. Onu mallarına men de savabın bu Allah'ı tanı ukutun utun bartın kompleksna olata arasırı tütte bartın körün. Tuğan var bu Allah kaydak saydı da jölü tühütten ballardan dödetten Allah bu buta bu diyen oğlarga bu köddörün bu tuğan bartın balları dödeni mereydetten köddörün bu üneyettin bu Allah kastağını su mınık poysa demallar olurundan kurdahınlarından köddörün. Олық құрдан өретері бітті. Онна почватын қолура теплофизической свойстватын почватын элементтерин барытын өретер. Аны оны тағынан бұ алас туғынан қанлық үйен, номақ барын, бұ нехилие кіржағастара туғы кепсәбіттерін сұруттаран диневini күннік оңыттырар бит. Қонлық кем тексебите ду? Как раз түбеспетим, онны бихи ол экология хағаланыгыттан да қас күн айы, сайыннары, көхыннары бұманнык тәтірәкке дневник оңыстырады бит. Оны отуян тұратта ол тоқпутын сория бұттыл бұт, қайысқатын, қас кырадыс бол бұтын. Ол оннық білген дағаны механ наратақ балыр, уырағы тырабын. Қастағаны қасқыласай, қасылайы, оның өсі ол бихи бұ кырадығы тылы әрі болбаққа бұ қахан айылға тиллерін да бастакы боллаганы бут признактарын холбара хатын хебирдага балык тылын сага болууту нигин баратын кайырет белитирет бит. Оны кытта катын себирдага балык тылын хага ситтагына эн өссө кортоп буйгун олорду окун сөптен ити де медикти ситиме битти Пресковелексиевна. Үгес. Айылга ток барта ситимнак. Олихим боллан билин күннүк денети Герасимовтар наха чуй дневник тахарар болдулар. Олох чакчы бередектен наха чуйдык эти географ окулар экен семья боландар ары чуйдык үлеләтләр бу онта тақсы күннүгү тахардылар. Онтунун оголору чакчы олсылдарга манныга бит бысылдарга манныга биттен наха чуй үле богонун ороллор баргары экен. Жети биһиги бүгүн кепсетер бу Прасковья Пелагея Гуровна Габышева сагалабыт үлетин билиңи көлөнеме халгыр булуктак эн итилячилерге, үрнячилерге жа Анна Кентьевна ити халганар боллагам Тон бу моя гимназиятыгар, моя лицейгар, менен кара спортивный Игнатьев атынан орта школага биолог учутална лали хиджабын. Менен дагы иннике кардыга оголору
кытыннарабын. Оны мен пилайы горумнага бире темете. Де бу Аллахы барытын тулет түттен тыны көрүтүгер кини ырсыллак бу пилайы горумна этен аста. Ырсыллак үле олата мониторинги бей работа дематта. Колобра мен хана отон көрөрбүнен кини айылка бира биеген. Бу нөңө 4-5 сыл оғыны бу манна үлелетер. Онтон 2 келер оғығы, 3 келер. Оны малланы бу сағыттан көрен устугуран. Бу бир абияк, чинчигер абияга кинеха технология, кихи быхытнан итерге технология быхытнан tuttu bu tajen Емстивеннестен оннок учуталын канны качестватын билген туттагыны химия учуталы бола хиджан Анна Романовна. Ханы качестватын ден Оголор кыттылага отто чолорго бихияка ити белемнәбит курдук тох келлеререте. Индивидуально бен самостоятельно лиретибит, ол ону ин туттахатыбын, ого бейте самостоятельно лир болура материалы хасыхарыгар. Ол тәһенже алас эйгетин араңатчыта ден элбак материалы касыхан чинчиен оңорон үлеләбит Пелагея Горовна Габышева туһунан агая хыллагата киниге тахсыбыта быйыл эме кини туһунан саңа киниге тагыста. Төрүтсирге тапталы айылгага сүгүрүүнү итенне наукага бастыкы кардылары иңербет үтөкеннәк кеһи сүрбе бирис үя бастың учутала республика юрага дейтин туйгуна Россия президентин гранын кайына үтө кеһи улахан букваттан суруллар учутал Пелагея Горовна Габышева сырдык атыгар бүгүн беге ага сепир битин ытабыт. Бу түймәккә Пелагея Горовна самай чугоз жоно жекергене аймақтары келен олар, onun бүгін бейгі студия бұтығыр Пелагея Горовна Габышева Эдие, Аксинья Горовна Большакова, кене Россия опсы үріқтәхінен бачоттақ үліхеті, республика үріға дейтін туйгуна, онна талталуғын бачоттақ ұлықтағы дыраба. Бейгі студия бұтығыр Аграфена Ильинична Андросова. Бұл Андросовтар улахан жекергеттерігер киит болан кирбите, Пелагея Горовна кітті бирге өлеләбите, Россия үріқтәхінен бачоттақ үліхеті, республика үтіләғ учутала. Онна Пелагея Горовна кыха, кені туяғын қатаран, кені бу наукаға хыстыбыт әйгетін улахан тахымға тахарбыт, билигин биология билимин кандидата, ирбет тоңнуақсир, калгаларын Чинчер институт научный өлеһете Людмила Петровна Габышева 2 кыха. Ән болаган ди иягар жекергеңер. 3 кыз бир ол. Же 4 кыз бир ол. Улахан жекергеңер. Тиде жити 5 оғла хыджан бу улахан үләне оңор бутун наукага сыгыр бутун ана такка. Дегенен кини бете эмем Аксинья Горовна он оғлак гылгаже энкеннигиттен 2 соғаннан күнсін көрбіті. Ите түріккі түрдігіт тұғынан, ияғы тағағат кімнәқ туақ хелістәғымы тұқтағы жон етегі. Бихи иньябит Андросова Марина Николаевна сахалака Антону салдантан төрүттәг соғытық инье кыгәте кені болана ағата репрессияға түбәһен әрде олықтан бар бұта инье гынан әбебет толаяқ бұ кыгын иттәға дейм. Иньябит болдағында олық бұ мөңірен нәхелегер керген тақсан келет тағыны оңағыз сағығер келбіте ұнақ ұғынығар сүйі көріғынығар ұрыққу жон серінен үлілен керен бар бұта. Ол кені үлетігер наға бігі иньябит ағабыт наға үлехет жон өтілер. Үлетігер кені бастыңда ярқы болан үз тұхынчалақ кербейіні ұлбыта. Оғыны төрітен бұл нәхілек бастың ұлын атыны бұттара. Онтон кені ол үлетінен Москваға бұдын қаға сыджы бұта, оны герой қораттарынан аянна бұта. Онны бәйті, оны тағынан ұрығы дете, үшөй бәті ғылыр сығына бетерен ете, оны депутат, нәхілек депутата еңін болары. Де, итіннік ұтымнан әрі бітті. Әге бұл бігеге білілер, мелодиспыт, рығыппыт, үтілер кейбет, Виталий Тимофеевич
Николаевич Андросов итеме бир ситем аймактарга Андросовтар. Эме ыллыр аяр ки боллага. Бирге өскен кылахыньык бит Виталий. Онна бигене кыта сайыны быһы окко маска бирге үлелери. Аймакыт боллага. Аймакпыт. Же эге ити эбегет иягет иете. Эме истенер, аны карагынан мохуктанан көрбөт болар жылгатыгар же билген ханан көрдөккө ити элбек огону төрөтөн бар улахан жон болан саха улус мындыр жактары битти кыржагаха. Пелагея Николаевна ден ол эбит Решетников Николай Лебедевичтен ол репрессияга баран өлбүтүн кенне кени бете истенен каян деп оголору бигини булат ону барабытын бебейден түһөгөр бебейден барабыт инебит агабыт кокко сопко сүлетиге барбыттарын кенне кыгыл огону даже халларын эбебит бартын көрөн бигини үйрөтен кеhe караңор бута. Же ити кемнерге кени бу университетке үрнер кемигер агага тулуханны кыджан Пелагея Горовна хите үйренметега битти. Ол кынан баран же итинтетин хитерен, учутол үрдүг атын ылан. Эн келе үлели келергер кени учутал этеду, эбетер өссө үйрене хеджер этеду. Ити киит болан келергер. Ол хылларга хайдагатей Аграфена Ильинична. Мен кейт болан келербер Пелагея Горовна уже үлели хиджерете. Учуталынан. Мен сетте хыллаққа үлели келбеппер. Наха истиңник олық жөге күрдік білсен, саната табыллан, меха сыхена салахынан наха кехин тардар ете. Мехаре болбаққа кехеқа бартерынық сыхеннағате. Аны туран біле жөгелилер күрдік жетер бір аханникты келер еті бит. Ол хөдженже бараттарын кытты билһиннер бите. Онны билсеммет кенники догордоон кейит болан халбытым. Же бу улахан жекерген туох үгестега бити. Пелагея Горовна бу улахан кыргыттарттан биддестере бу идиин кенниттен. Кайдах эргер кин сөбө хоргу болар кыхатын актын санана хынети. Олох огот дактериттен үлеген аха үрüyekтерете. Ол курду коловора Пелагея Горовна бәте тук бар техникага бар тесеннах. Эти канихардетин инеп биттере трактор да гитар, мотоцикл да гитар. Онна оскола оледит битер тех средства раха барит. Лахай эргет оскола боллар наха чуй катчылыгах технической териллеринен onu бартын сатырете, онна биһиде кениттен үйренен, кениттен опытылан, эми кени курдук учутал болуктун багарар этибит. Жети жегерген оролун туһунан эжие кепсең болары Аксинин Горовна. Сама өттөн сүбө хөргү кигит болла, эте боллага. Бихи тон эки улахан кыргыттар бу улахан диекергенге сама эме эбебитин кытта эбебит наха күн күбей бигине барбытын теголобут истеннен бөгө асчыт бөгө оны билла бигине кыра саспытыттан бияга иңербик кихи боллага ди. Онна Пелагея Горовна тон ого эрдагыттен наха сыты котуете кени боллагана туок бар үлеге олог онюга бардыгар инники хыджар кихете тон икен тенге мандык бирге хыджар бит бин ого сахым дүйөгете эдер сахым догоро ден кенини наракта саны хыджабын онну курдук. Онна кенети учутал идетин талбыт эмен бурдук тиханыбын. Оғар дағыттан үйні көйірі наға бігірен көрерді. Бігі ағабытынан сылғы ұйтағырытта жоға саласқа ғырыттақ бұтына. Манны кып-кыр қараялар бұғыты үйметтер еті. Оны сүйіхілер дәлбісие біттар аджап бұттар. Маны жебітегер итже барыға қайын ден. Жебит тағыр көхірін ағал бұппыт. Хебілін яңырды үйінен тұралды. Жекті ите ол кем хағаны. Онноор агатын кытта теңе бултахар, бактахар, кыхтага битти. Оннук. Жоттон ия быхытнан кайдагатей. Людмила Петровна эн билигин иен үтүе сагалаханыттан наука кандидата болон олорогун, дие кергенге жа элбек оголох ие тух сүбе хоргу эхие капиталларын кайка быхытнан кайдаган кепсекка. Иен болана онук сүбе хоргу ден болбакка именно бәтин кулобурунан итен тардади бейни.
Барда кини тухпар көрөн тух биле аныгы олох тетимен деп курдук. Олох кайдак сайдарынан кини бардым баалан, оны өренен, сыты хоту. Өтманы көрдөкө спокойно колайген тухпай. Намы Аркы ягай. Ол гынан барын кини тугун бары истеллер, скола кытаны кучутол денатынар булла. Энже өттен кепсе болака дес оголак ие жа күнө кайда хагаланар эте. Кайдак баргытын терьер. Було чолорго тегерге рустук боллага Учутол оголора бары бийбит деп курдук ти. Кини үлетер хиджер. Асыдаттан кеhe койкал үлетер. Онун бии оголора жетигер олорум бартын бэбит хатыр, асастыр, таңыз суйтара, жохумер, бартына акыроддах биттин өреннак битте. Туғы гастягатей қолы бұрда улахан брахниктарга оскола ненети бастыкы, балаган ен бастыкы күнігер урут өкті брахнига болуын, били береске ста неңіннен дел үтіе гастер. Наға аймағымсақ, онна били жегергенге же егер брахник наха чөдүктер. Аймактар же бостамыт брахник любой арахны брахника бартыр рахтан чугастан аймактар бумустан наха чөдү брахниктер этибит касы 1 сентябрда болун. Олар 8 марта хаңа жыл бартыгар сатабылла. Бартыгар асастан чыста бар наха чөй брахниктер. Өсөнө просто хахнер болбакка. Рыа тоюк бөгөтө. Оню көрбөгөтө болачы. Брахникка уроймак түмсен остуол сандалы тулы олорута бу ас культурата бирэттүнен. Икки сөттүнен сәргер кепсетер буланны үргес боллага ди. Же он оглак гылгати хека билетемми тахан булуктар билген жак сине горавна. Агыт иягыт ити бүрүектере билген бураттаргыт балтыларгыт сиенергит олар халганар. Небит агабыт бехигини иллях болырганар үртелдерите кара саспыдыттан олок. Быраттаргын көрөктәккын, балталаргын караяктаккын ден. Хети курдук бехиги үренеммит бары алта кыгы төрөп бүтен небит ол кыргыттар бары үддүк өрөктәк, ушуталлар бир экенемистәкпит. Олаттар бала бары соғырунан үрененнер иделәк жоннор. Жечуге халгы кепсет якпитере бихега итый кирер баалыс тестебит. Здорово, истебит. Богдан хотели малаш кребин. А фенили ишне отон тох. Он гадан дросап. Богдан кора бир сиш. Он улаханны гыктанар. Веллар ден этебин. Олы сичуге. Он то синик төрүдөн төрөктөрө өтөгөл чаттыра. Синик сахалы куттак. Болалар таки юрер оны Астынар. Онну kä сөпке билететиң. Сөпке билететиң биги истячи битер малайс кребин. Очоғына билген қаңылас колорор боллах ити. Билген покроскайга олорор. Ите иген кепсианис таққаны бұспытым ди. Ағағыт туғынан кепсианис беккет. Төрөппиттергет. Төрөппит ағабыт боллағына 2 сағығыр тулая қалбыт. Оны абағата Андроса Парковый Данилович иетен кеге қара болбыта. Оны кені эдер саға серисылырғы түбеген Аллах өңге тағас тағытығар қасты төгісі жібіта. Оны болана керген оғы ұру болан баран матта улахан тутуларын бардын тутуспыта матта балықтақ тутуларын. Эге ағағы тәмия илитігер олыс табығастақ бәйті мебелін оңырын ден ұз кеге бітті. Жеғатығар ити мебел бары болы. Бар, аймақтар бітір барыларғар бар. Оны аймақтар біт әлбәқ аймаққа же тұтан, қалмаға тие же тұтан. Матты бөхөлеге тутулары үксе бейі аға біт біргәдетін тұттар олады. Же олар бары атаққытығыр тұрдығыд. Туран аха. Бары үрді көріқтақ бейт. Әне дейін Надежда Петровна бұл әбетін, иетін ұтымнан істеннен де. Быйыл бу Японияга болбут улахан экспо быстап катыгар кыттан турар. Ити курдук жа утум халганар бит. Болбатта. Анны. Же бу бүгүн биги кепсетибитигер ытыктаблах учутал бу Пелагея Горовна Габышева атын үетитиге олуктак нехилек оскола урула улахан дияханыбын. Кинилер же проекттаргар үетитиге тугететигити. Ити хеги ягат үеретен наукага кынаттабыт оголора Илья Габышев, Петя Бугаев, Семен Андросов онногар сакайрere болбакка Россия народтар иккардаларнагы бүтүн Россиятагы конференция кыйлактыра.
исык кульга тия улахан атыл бутчан. Онын же осколор ола улхан боллага ди. Бахалыста. Янхана. Те ебит үлелер кемигер били конференция кытта хору международна всероссийской конкурстарга конференцияларга тия кыттыптар эте олар. Онна то ситиги беоте. Оскола браега. Аны оскола браега. Билеген кас 2 жылга бидде Габышевский чтениеден улустагы конференциялар ата 2 жыл болалар. Он таханан матта сколата бу бихи иебит атын үети тиген ха үчөйдү үлелиджер. Билеген агроэкологической кайсхан үлелиргерти тюльпаналар доллар. Онна тух орсу тугун эме үчө байтык сайыннаран инновационный проекттары үлелиджалар. Утум салхандар дияка. Оннук самы сөпкетеген. Онун же эги күндү кихигет. Бу эги балтыгыт, аймакыт, эги иегет. Бу Пелагея Егоровна Габышева билеген төһө да бихикекке битегер суогун ихин кинята доргонноктук жоннук аттанар. Ити кини отчолорга хагалабыт үлете билеген онногар сака херигер бу Игор Кычкин атынан маттартос колатыгар кыһыннары тюльпан сибекките кустук сетте өңүнен жергер. Ити кини сылас тынгар ытыктанар учутал Пелагея Егоровна Габышева үтү эмес сөне эмие бар. Ити курдук олок салганар.